Swastiastu. Om Swastiastu, ya deh, durus ngadain tugas ki ambo jam kali. Hah? Tugas napi? Kalian nih kayak ngadain tugas ngadain indeks reboisasi. Sing dari benjang lagi. Makin kalian ya deh yang benjang jadi kasutor. Izin kalau harianin. Tentu sedikit ya, tiang makin mereka sambil nawarin timpa senesiosan. Oh, ya alon-alon. Iya deh. Om Swastiastu, Bayu didian ge? Nggih, ya deh jam dijan nilaian pernah oke. Oh, dulu. Mungkin misalnya kan numun sambil ngantos timpanin. Nggih. Swastiastu ya deh. Swastiastu. Miki nenggih dumun. Nggih. Apaan begini? Nenggih dumun. Kat. Tahu. Tiang wawu senyaringin tiang. Yang mau sana urusan tadi kelas enak. Yang wau bangun. Atah dari kebo berkat sirap den. Jus, ya Woi. Son mantu, Bayu kan lain nih. Bayu ada, Bung. Lan. Apanya sampul ke bakte, Gus? Ampun nih kan di motor. Lanjut, makin memagi pangton makelo. Nah. Ya, Ring. Yuk. Oke. Ring DJ lagi ke tanduk taruh Gus, Mas. Iki siklon. Pemicu Gus Man. Nggih. Iki kalau tandur taruhe, Guys. Nggih, napi mawenan Riki santukan mangdo enten nyage tanahne pangten anjudang toye kasih tekale benjang bungkur enten banjir. Oke, enten. Top memang. Sampun wajib Gus, Mam. Santukan sampun urusan nandur di wau. Sampun iku ya deh. Lah, kurang bercanda, ampun tajak surya niki ngiring kurang nemen benjangan pada temennya. Ipes ayo mah jempol. Bening enten tiang ampun kuwen. Giring makin budal benjang ingatan jadi ngelanjing. Nggih. Jangan menang, guys. Nggih. Nggih. Terus